dawe wa twese ugiye mu ijuru, wowe Mana se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane Mukama, turagushimiye cyane Nyagora ku ngoma. Turagushimiye cyane Mwami Nyirijuru n'isi, ngiki gicaniro cya saa cyenda ubwoko bwawe tugucaniye ngo wururuke udukorere ibitangaza. Ni twebwe b'abana wawe uburenganzira bwo kubyuka kugusenga ukabukorera ibitangaza. Ukama iki gicaniro kiri ku mubavu mota neza. Iki gicaniro kiriko ibyacumi by'ubwoko bwawe, ngo barashaka gukurwa kw'ibyonyi, bakagomorerwa ko ingomero z'imigisha y'ubwoko bwose ikomoka ku Mana. Iki gicaniro kiriko amashimwe akomoka mu mitima y'aba bana bawe. Iki gicaniro kiriko amashikanwa yabora. Iki gicaniro kiriko agasahani kutwo kurya kubashonje. Iki gicaniro kiriko amakara kubafunze. Iki gicaniro kiriko amazi yo kunywa. Iki gicaniro kiriko agasukari kubarangurira imirimo yabo muri uyu mufuka, muri iyi studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Rabagiza abana bawe, rabagiza twebwe abasabyi bawe, ntihakagira agasembwa katuba ko Mukama, igicaniro cyacu kireke kwemerwa. Ntihakagira ivu rigaragara ko rije kuzimya igicaniro cyacu. Ntihakagira amazi agaragaza ko aje kuzimya ikiganiro cyacu, igicaniro cyacu. Imitima yacu yuzura urwezi mu gihe twebwe nyene ubwoko bwawe twasamitse iminwa yacu tugahezagira izina ry'ubutatu bwa Imana imwe rudende, tugahamagara amaraso ya Kristo ngo atweze, amaraso ya Kristo ngo atubohore, amaraso ya Kristo ngo adutandukanye n'amakarande mabi, amaraso ya Kristo ngo adutandukanye n'imivumo n'imikoshi. Dawe wa twese ugiye mu ijuru, wewe mbyeyi utaha ukavumera, rabagize iki gicaniro cyubatswe n'abana bawe, gihagize icyo kibatwaye, cyagize icyo kibatwaye, kandi waratubujije kuza gusenga iminwa igaragara. Waratubwiye ngo nituguhamagarire, ngo nitukwegeranirize, babasabye baba bagushikanira. None rabagize ibiganza by'abana bawe, rabagize uruhanga rw'abana bawe,
umwana wa Yesu Kristo yaradusezeraniye ko niduhuza umutima turenga babiri cyangwa turi babiri ko azoba ari hagati yacu ngo atugire neza. Tuje gututurwa kubw'ijambo ryawe, tuje kuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu, tuje kwihuza n'ubudahangarwa, tuje kwirukana abarozi n'imikorere yabo, tuje kwica abapfumu n'ibiragurisho byabo. Rabagize ubwoko bwawe utwemere, rabagize ubwoko bwawe udukize, rabagize ubwoko bwawe ukurikire cyiza ku buzima bwacu, rabagize ubwoko bwawe uduteturure, rabagize ubwoko bwawe uturinde kubabara, uzuze n'ikimana ishaka ko tubacu. Mukuru abamugaye bari muri twebwe, bahora ababoshe bari muri twebwe, nuhurira indushyi ziri muri twebwe, nezereza imitima ya twebwe ubwoko bwawe, turinde kubabara papa. Yesu ni womora ingoma ziri mu mitima yacu, tuje gukuza ibicu mu buzima bwacu, turasa agahinda n'igisuzuguriro, turasa umunaniro n'umubabaro, turasa ubukene, turasa akambaro k'ibara, turasa uguteterwa, turasa ukwitwa izina ribi bidahira. nawe vumu w'Imana itavumye tuvumure Yesu, nawe bo w'Imana yabohoye duhezagire Yesu. Imitima yacu nta kindi bukiyimbara kiretse itegeko ry'umugabo, ibiganza byacu ntibyigera bibyina tutabanje gushikanira Imana. Mukama, ngibi by'abana bawe bazanye kuri iki gicaniro, ngizi inyandiko zawe ntuzisome nyakora ku ngoma, nzisome mwami w'abantu kandi uzishyure vuba, ugurike ikirere cyiza cy'ubutabazi, ugurike ikirere cyiza ko turashaka ko tugaragara nk'abakunda Imana koko, ngo bayikunda nayo irabakunda uwakazi, ngo bafishe umwete wo kuyirondera nayo igira umwete wo kubiyereka. Twishyuye ku bibazo biduhanamiye. Isaha saa 9 iki gicaniro tujye gucana, abana bawe nta wundi muhigo, unubane bazokuryaryanye, dukure ko ibibazo bitsikamiye ubuzima bwacu, duhe kukumenya, tumenye ingene ukora, kuko uri umwuka, uri ukuri, uri umutima, natwe turabanda. Duhe kumenya ingene ukora, duhe kumenya ingene ukora, niho tuzagukirwa,
inyenyeri yacu ibwiza n'ibyishimo, isokorera mu kirere cyayo, kuko twamenye, twasobanukiwe ingene ukora. Bohora imitima iboshe, kiza imibiri igwaye, vura amarangamutima akomeretse, bohora inzuzi ziboshwe, bohora abakobwa baboshwe, icyaboshe mariyaje yacu gicike mu isi, icyaboshe mariyaje zabo gicike mu izina rya Yesu Kristo. Icyatuboheye amaboko imugongo kivunagurwe mu izina rya Yesu Kristo. Cagagura imigozi yose ituma mu isi yacu y'umwemu hadasa no mu isi bigaragara. Ubugingo bwacu bukugirire ku mugisha, imibiri yacu ikugirire ku mugisha. Twugura ikirere ciza ku buzima bwacu, inyenyeri yacu nirabagirana, natwe duhagurukiye kurabagirana mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Amamariyaje abe debloke muri Gresina. Erega turi kwisengera nk'abana bawe, uhora udusinziriza ukadukuramwo ibigimba. Uri Imana ifise amatwi yumva, ikagira amaso abona, ikagira umunwa uvuga, ikagira ibirenge bigendagenda, ikagira ibiganza bikora ibitangaza bigaragaza. Duherewe twishimire ububasha bwawe bwo kuturokora. Turasengeye ku buryo bw'umwihariko, amazamu yose, imigisha yose, ibyiza byose tujya kurongera muri uyu munsi
Kerekezo rya 19 n'umunsi ugira kabiri w'amasengesho ashingiye ku muhigo wo gusasira iminsi yo kwisuzuma tukisubirako. Duhembure duhembuke, dukunde dukundwakaze, tugabire dukomere, dutabare duteturuke, tunezereze rutare rw'ubuzima bwacu. Amaraso ya Yesu Kristo nadushire ku ikimenyetso cy'ubudahangarwa, ubuyobozi bwa mutima mweranda, utuyoborere mu kuri, mu bweranda no mu munezero. Iki gicaniro cy'isaha cya 9 nyagora ku ngoma nigikura inzoga zose ziyorobetse mu buzima bwacu, nigikureho amashari yose. Urakoze, tunezereze. Urakoze, tubohora. Urakoze, tubwire ikintu gishasha. Urakoze, mugurura umugongo. Urakoze, bohora ibi birenge. Urakoze, kiza umutima wuguruye iki kibondo. Urakoze kuri uwo mwana w'imyaka 6 utabaye ukamutandukanya n'igisahuzi cyora kiza kumutera mu ijoro. Mutima w'Imana, ba mu mitima ya twebwe abana b'Imana, korera muri twebwe umwijima usiribange, umucyo wa Kristo wake muri twebwe, ukugehererwa bikureho, ugukundwa, ukoroherwa, ukunezereza bikomoka ku butatu bw'andi Imana imwe rudende, tubihabwe ubwoko bw'Imana. Kaze turakwakiriye mu bibazo byacu. Kugira isezerano ry'inahava ko
nuduhindurira amateka vuba bwangu. Iki gicaniro cyawe ntituzemera ko umwasa gisukamwo ibikizima. Tuzogukunda, tuzokubaha, tuzogusonera kandi tuzoteturwa mu izina rya Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Urakoze Mana mutima mwiranda, urakoze muremyi w'ibyiza ukuraho ibibi, urakoze mushobora byose. Komeza ubane natwe duhe ibyiza twizigiriye mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Ni nawe turonkeye akaryo keza kuko waturi neza tukavuga izina rye ku buzima bwacu. Amen, amen, amen. Tugire Kristo. Murameze neza. Mwakoze kubyuka kuri iki gicaniro cya saa 9. Iri zamu ryo hagati ya saa 9 na saa 12, aho twuguruza ikirere cyiza ku buzima bwacu. Imyuka mibi yose hari icyo ukora mu buzima bwawe kigahesha umugisha ibindi bikorwa byose. Niki cyo ukoze utazokwigera wicuza ko mu buzima bwawe bwa buri munsi. None rero bakundwa b'umukama, reka twifatanye n'iki kibazo cy'uyu mukristo, tubone gufata ingingo yo kugira twogurirwe ikirere cyiza ku buzima bwacu. Tureke guhora mu masengesho atagira umusaruro, amasengesho atagira igisubizo mu bibazo bitwanamiye, amasengesho atagacu. Si Imana ari ndyarya, si Imana irenganya, ahubwo ni twe dusenga nabi. Kandi Imana yacu nayo ihora muri deliberation. Mukristo yavuze ngo mama komera, Kristo ni buzima. Murameze neza. Mbanje kubashimira cyane ku nyigisho muduha za buri munsi ziratwubaka cyane. Amina. Zibubake umutima, umubiri n'umusha. Ubugingo bwawe ntibutakare. Kandi kugira ngo ubugingo ntibutakare n'ibanga. Mwana w'umuntu biroroshe ko atsitara akagwa. Mwana w'umuntu biroroshe ko amenyerera akamena amata. Mwana w'umuntu biroroshe ko yihenda akibwa ibyo yaravuze. Ariko ikizotuma utanyerera ngo umena amata, udatsitara ngo ugwe, ni igicaniro cyonyine. Ibindi byose birahera, ibindi byose birava. Igicaniro cyonyine urahima.
nawe arazi ko yakora amakosa, ariko byamubayeko. Icyatumye atabagwa, icyatumye adaheranwa n'umubabaro, icyatumye adaheranwa n'inabi ni igiki? Gicaniro nicyo cyamuvuganira niyo ari mu ntege nke. None rero izi nyigisho zibubake ubwa mbere mu bugingo, imutakare. Ubwa kabiri mu mubiri, nimukene ntimukeranirwe. Ubwa gatatu mu mutima, ntimukayoberwe ari ibyiza mwagenewe. Mana nyina amahoro ibishimire, ibanezereze, ibanezererwe, ibagurire imbibe, kandi ibahe kuronka iciye imitima yanyu inyotewe. Yongera avuga ngo mama komera, Kristo ni muzima. Ndabaramukije cyane. Hanyuma jewe mfishe ikibazo gishingiye mu gutanga icicumi. Ngo mbega abantu bakora ubuzi bahembwa ku kwezi batanga icicumi mu mushahara w'ukwezi kose? Aha mwumva umenga ni ikibazo cyoroshe. Narababwiye ntimuzokore ikosa ryo kuvuga ngo misemo nihitiyemo kuzora nanga 50,000, 10,000, 20,000 ngo ni icicumi. No, icicumi n'amafaranga akugeze mu ntoki. Batanga icicumi ku mafaranga bahembwa. Kandi yabaje ngo ku mushahara w'ukwezi kose. Ubu ni umushahara uhabwa kuko wakoze, kandi ukugirira akamaro kuko wakuwe kw'ibyonyi. Utakuwe kw'ibyonyi, umushahara wawe nta kamaro wakugirira. Oya. Hariho n'abakristo benshi mwigishwa nabi rwose. Undi nimba ugomba iterambere mu bintu byose bigaragara, igaguha Imana kimwe muri 10, ibisigaye byose n'urusaku ndoraye. Aranavuga ngo turi mu bwuzure bushasha, ngo ibyohoye ngo iyo muzosome neza Bibiliya. Rero iyo uvuze ngo utanze amahera wiyumviriye, uba wihenze.
uragerageza uyitirira ikindi ntuzoyitirire icicumi. Icicumi n'ubudahangarwa. Nimba ari amahera 1000 ni ukuvuga warose 10,000. Nimba ari amahera 500 ni ukuvuga warose 5,000. Nimba ari umuriyoni ni ukuvuga warose 1,010,000. Ibyo ni ngombwa, ibyo ni itegeko. Ibyo ntacyo bikuraho. Aha, ngo none ku bantu bakora ubuzi bahembwa ku munsi, icicumi bigitanga buri munsi cyane. Ubu ni inyigisho z'ubwami bw'ijuru, ni inyigisho zishingiye kwisubira ko no kubaha Imana. Baravuga ngo ntukararanire n'Imana cyangwa mugenzi wawe. Ni inyigisho za Yesu Kristo. Muzosome muri Matayo, inyigisho Kristo yatanze imbere y'uko ava ngaha ku isi, imbere y'uko ajya mu rugendo rwo kubabara. Ni gahunda bya 2021 gutyo. Ni ukuvuga kubera iki? Hari igihe wibika ku ideni ry'Imana ugasanga n'urufunguruzo. Nk'ubu ugasanga nk'akarorero, ejo wari wamfumbatishije 10,000. Nkavuga ngo 1,000 nacanditse aha, ukwezi kuzokwira ndaba bampaye meze negeranye nshira Imana. Bubikoze nabi. Namburose ugu 10,000. Vuga uti Imana, biri ngombwa ko aya ninde yakoresha nikuje kwibyonye, kuko ashaka kuyaguha agatakara, kandi agatakara n'ay'Imana. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ntuzogombe kwigwanirira kugira ngo ntuzohava utsindwa, kandi utsindanywe n'Imana yawe ntibyokunda. Ntabwo ndiko ndabasigurira ikintu kijyanye n'ijambo Kristo yavuze ngo mugenzi wawe nagukubita ikofi uramumusaya. Zomuhita ndayabukuru. Uhindukiye kugira ntimuhave mugwana ngo akuneshe kandi wubaha Imana, ahubwo Imana yo itaneshwa. Kuko hari igihe uzosanga ugiye vuga ngo musubize agwaye akumumura nyene ko mugaragara, ugatsindanwa n'Imana, muganuka ikaguhora kuko kwagukubise guzomuka. Aheza habwe ko gusaba imbabazi uwo munesheje muri ubwo buryo. Rero bwo babwiza nimba mutagomba kubinumva, kuko icacumi iyo ugitanze neza ukagitanga aho gitegerezwa gutanga, kuko hari ababitanga bidategereza gutanga. Ndabarahiye hari abantu batanga ibyacumi bakabyaza umusaruro iki ubwibone, akibyaza umusaruro ugukubitwa inaye mu ruhanga wishingiye ku bwibone. Ukabona neza ko aho wiyubakira mu isi y'umwuka uhakunze, mugabo atari ukwiriye gushira ubutunzi bwawe. Ubwo Imana ibifata nk'ubwibone. Ngo mbe bishitse umuntu akiya ihangiro ry'uko yoza aratanga icicumi kwiyinga caye ku kwezi mwayakorera ku munsi, afata akabiba kimwe muri 10 aba yarose uwo munsi. Afata akabika kimwe muri 10 mwa yarose uwo munsi, canke icicumi agikuramo iyinga riheze. Aho hantu mwadusobanurira
muba mukoze cyane kuko biraducanga tugasanga intego twihaye ntituyishikije more, ariko Imana ntidusaba ibyo twakoze tutazi ntibiduhanira ayaha. Mugabo nk'ubu ndabaye nk'akarundi umuhede sibyo, nkaba nkorera 12,000 ku munsi n'akaroro misemo, bisigura ko ku munsi ari 2,200 icicumi cy'umukamo. Inshobora uyo munsi kuyaca nkavuga ati oke ndanditse ku wa mbere naciye 200 nkabiga cyavuga ati reka ndayakoresha yose, umushahara wa nyuma nzokorera muri iyi ndwi nzoca ndawuha Imana. Ni byiza, ntabwo ari icyaha bukoze, nawe uvuga ati n'ukwezi kose muga Jesse ko nobikora vuze yawe ni Anita kubera iki? Icya 10 kiravuga, kandi ubundi buri musi umukristo asiga icaniro c'Imana muri we abwirizwa kugira. Niyo mpamvu n'abanyamushahara ari igihe bisanga hari ibyaciwe korashira Imana atari umushahara, kuko Imana nayo ifise inzira zirenga igihumbi. Kandi nabwiye ko inyenyeri y'umuntu rimwe na rimwe ni umumarayika akora ibyo umwana w'umuntu adashoboye gukora ko intege nka rimwe muri uwo mwana. Kandi inyenyeri y'umuntu nibimuteza kugira igikundiro, ibyo ishoboye gukora bikora neza uko biri mu bikwega igikundiro cyawe. Igikundiro cya Yozefu cyasokorowe nuko ntiyigeze avuga ati banza mu meme n'abarotorera ari mu gasho, ntiyigeze avuga none, ntiyigeze agereranya iby'umwuka n'iby'umubiri, kandi yari akeneye kutabagwa. Rero kuko nziko buri munota buri saa buri segonda iyo atacwera n'Imana systeme divine ihora ikurekurira ko mwige kubana n'Imana mu bubasha bwayo. Kuyibikira si bibi, mugaba nuko kimwe yibika iyo akiye hari igihe aricyo cyari guca inzira y'ubuzima bwiza uzoba mu ejo hazoza, cyo cyari gukuraho umutongero w'umurozi. Hari igihe kuwa mbere waciye 12,000, kuwa kabiri je kuwa gatatu umunyeshara akagutegera ngo akuvume. Ikiza kuzibakanwa kiwe niki niyangabire yuko nushika amahoro urizi bw'Imana gusabwe kweza. Wa wundi agiye kuguhagara ku musozi Hebali w'imivumo aca asanga igicaniro cyawe niko koko nticazimye, kuko mu mutima hariyo kuzoha Imana, mugabo aca asanga ariko inkwi zimata, ariko inyotsi, ariko iki bigaca byanka kutabagwa. Ugasanga ni handi umukristo azobanza kurogeka, azobanza kuzabengwa, azobanza kuba ingumba, azobanza kugirana, kuko harabayemo ijambo kubikora yiyoreje, kubikora uko abyumva. Or ngo Eliya yari umuntu nkatwe agira umwete wo kugirane, zamugira umwete mu bw'Imana ibasangiye gukora. Uwo ni Yakobo 5:17. Mbiyo umuntu akora akazi atanga versema, iyo aciye akazi versema n'icicumi nikeyo tangura gukuramo. Ni versema y'ibya udandaza, versema ya murundi ntaca ucimukuramo.
abagweba ku kwezi ukura icumi mu kwezi mu bitanga mugabo ari urudandazwa rwawe ukabushira versement kuri konti ni nk'uko bwiye ugira bice bivana no kwene utanga urudandazwa rwawe namba watanga urudandazwa uvuga uti nzora marura ukwezi guheze nzora marura ngiye nanga ica 10 ngiye kurangura kuko bitaba birahera byose bice bivana n'ingene wavuganye n'Imana mugabo wabwiye Imana uti nintonda ngadandaza kisha ugwa menshi ugacira abadandaza murekure yo gucira ugacira ukazona raduduye guhereje uko nyene mugiye kubyaza umusaruro bashabwa Imana ushingiye kugirane kukwisobanukirwa tukayicanira igicaniro tukayibakira uruhimbi namba wabwiye Imana uti ninka baka amafaranga ko muzigura ingaho kuvuga nzotanga icyacu imbere yuko yavese muri umucuyiyo kandi wakuye ko ibyo nyari giye bukeje udandaza gose Imana kugutumbereza bakri ariko ngayivana n'icyo waraganye n'Imana wayiraganiye uti ngiye kurangura niyo nzora ngo vese manashitwaye ngo mbega iyo ufise umuntu aguheraniye amahera akayaguha nawe ukabuheraniye uwundi muntu mbega wabanza kwishura ideni canke wabanza gutanga icicumi jewe nabanza gutanga icicumi ndakubwira impamvu nayo bari wemeraniye atabundi meraniye icatumye ndamuheranira ubwa mbere ndamutira ideni hari igihe nari nakiraniwe mbura umutahe hari igihe nari ngwaye mbura amahera yo kwivuza hari impamvu yatumye ndamugurana iyo rero ndamwishyuye nkamwishyura kivagabo nkamwishyura mu butunzi budafite assurance biba byoroshye ko nzongera nkamwishyura nkamusaba mugabo ndamwishyuye mu butunzi bufite assurance biba byoroshye ko uvuga ati no ku kwezi yararekuye n'icyo yakunda so jewe unyishyuye ideni narimeranye mbanza ubwa mbere kuba honest y'icyo Imana inkoreye ukanyishyura ko nawe utonyishyura ubundi n'ibisigwa ko cyareka kunyishyuza nkirengana n'Imana nkayicacumi gaca ngenda akawamo buriya ganira amafaranga narose nayo je kugwanje ruhande nobanza kwikiranura n'Imana yanje ndabaye akarorero iyo kurasoma muri Matayo 21 Yesu yaravuze ngo mbega ibi mubyumvira kwiki aho n'umurongo wa 28 kandi ngo n'inyigisho zerekeye ukwisubirako ngo hari umuntu yarafise abana babiri yegera uwa mbere amubwira ati mwana uyu munsi genda ukore mu mizabibu amwishyura ati sinshaka ariko amaze akanya arisubirako aragenda nyamuntu yegera uwa kabiri amubwira uko nyene uruwundi yishyura ati ndagiye muhanya ariko ntiyagenda muri abo babiri ninde yakoze icyo se wiwe ashaka barishura bati n'uwa mbere Yesu ababwira ati nukuri ndabibabwiye ko abatoza kure n'abamarayi babatanze mu bwami bw'Imana nkako Yohani yaraje uwanyu
kugira ngo abereke inzira y'ubutungane. Muraheza ntimwamemera, ariko abatoza kuri n'abamaraya bo baramwemeye. Abatoza kuri n'abamaraya bo baramwemeye, nawe mwebwe mubibonye ntimwagira n'agatima ko kwigaya ko batuma mumwemera. Nubona ibyo ukora byose ugumana agasembwa, ugumana gukehanirwa. Ifatira umwanzuro wo kutagereranya Imana kimwe muri cumi, urabe ingene igukura ku ibyenyu by'ubwoko bwose. Nibyo Marakiya yavuze, yavuze ati nimugeragereshe kimwe muri cumi ndabakure ku bisuzuguro. Kubwo bunebwe ko kwangirika, guhomba, kugira ibishishano bikomoka mu gisokoro kibi kandi byimbye n'imitsi. Jewe nabanza kwiregereza n'Imana, nimungeragereshe kimwe muri cumi, murabe ingene ndabagumura kwingomera. Igihe yampaye menshi, igihe yampaye makeya, igihe yagize, nabanza kwiregereza n'Imana. Ubundi abakristu, iyo umukristu ariko arasenga aheraniye Imana, aba asa n'uwo Imana yabwiye se ngo ndagiye kandi atagiye, ngo ryaramubabaje. Iyo umukristu afitiye ideni Imana ryajyanye Imana kimwe muri cumi, ameze nk'uwo mukristu yemeye bukwi na bukwi ahurudutse, ngaho bikamunaniza gushyira mu ngiro. Umwami Imana ahangaze ubuzima bwacu, atwugura ikirere cyiza, atwugurira imbibe z'umunezero, aturenganure, aduteturure, atunezereze. Mukugwe kw'ibisuzuguro by'ubwoko bwose, muhabwe ibyiza n'ibyishimo, murindwe kubabara muri byose na hose, munezerezwe n'icyo Imana iriko irakorera ubuzima bwanyu. Maze kuri uyu munsi ugira kabiri w'amasengesho dutegura kwinjira mu minsi 40 y'ubudahangarwa bw'Imana kuri twebwe, mu abanyakuri mukuri ku ijambo ry'Imana. Muze tunezererwe icyo Imana yaduhaye ku wacu, turwanye umwuka wo kuryarya Imana, kuko biri mu biteje agahinda abasenga, biri mu bubabaje abasenga, biri mu bisuzuguza abasenga. Ntimukemere yuko bibabago, ntimukemere yuko bibagerako, ntimukemere ko hari ikibatandukanya n'Imana. Iki gicaniro gikora ibyonyi byose ku buzima bwacu. Muhabwe umugisha, mukugwe kw'ibyonyi, mukugwe kw'imibabaro. Ibiganza byanyu bihorana umugisha, bihorana umugwiza. Ibiganza byanyu bihorane ugupfumbata no gupfumbaturura.
ibiganza byanyu birindwi inyatsi, uruhanga rwanyu ruhabwa igikundiro. Mwarahezagiwe. Niyo mutarambirwa, Imana ishitegekanya kugira ubuzima bwacu. Niyo mutababaza Imana, ntizemera ko mubabara. Nibyo by'ibibazo mubaza ngo mbega umuntu yobohoka gute? Bohoka ku itegeko rya rudasumbwa, ibintu bihererwa umugisha. Kuko uyu mwana yabwiye se ngo ndagiye ntagende. Ni umukristo agaragara asenga, ariko atazi kuzuza inshingano z'Imana yamusabye. Uyu yabanje kwanga mu nyuma akagenda. Ni umukristo afishe imitego, afishe ukutamenya. Ni umukristo abikora uko abyumva, uko bimworoheje, ariko mu nyuma akumva ijwi rya mutima mweranda. Umva ijwi rya mutima mweranda, wubaka igicaniro cyawe. Ntabwo igicaniro cyubakirwa kuba uri umukatolika, kuba uri umupentekoti, kuba uri umuanglikani. Ubundi ibicaniro twubakirwa ni bya bicaniro n'ababyeyi bacu batwubakira. Baratubatiririshije mugabo, kandi ntibaretse kuduca indasago, ntibaretse kutubwira ngo murakavoma ibirohe, ntibaretse kutubwira ngo hengene gisa, ntibaretse kutubwira ngo biturumbwe nka so, ntibaretse kutunanirisha ibindi bicaniro bikomoka ku mibabaro yabo. Igicaniro cy'ubutabazi niwe uciyubakira. Ntabwo ari igicaniro wubakirwa n'idini, no. Kubera iki? Igicaniro cy'ubutabazi, igicaniro cy'intava, igicaniro cy'ukuzamukira mu budahangarwa bw'Imana, ucubakirwa n'umwuka w'Imana akorera muri wewe. Umwuka w'Imana nawe akora n'icyo Bibiliya yita inzu y'ububiko. Inzu y'ububiko nabwo n'umuntu agira umwete wo kurondera Imana, kandi akayirondera mu itegeko no mu ijambo ryayo, adashingiye ku kwemerwa, adashingiye ku kundi nazo, adashingiye ku kindi kintu na kimwe usibye icyubahiro kizamukira Imana. Imana ikamwishimira, ikamukura ku isoni z'ubwambure, ikamutera iteka, ikamuha kumvwa. Kubera iki? Ugukundwa akaza ijambo ryazananye muri we, aho ngeze mu ijwi ry'ubuhanuzi. Muri icyo gihe ngo abantu bose bumvise ijambo ry'Imana kumwe nawe, Imana ibaha umugisha. Niyo jambo iyo rivuzwe ukaryumva udashingiye ku idini, udashingiye, Imana ibaha umugisha. Narakunze umukristo rero muyakoresheje arajya kwimenya, yavuze ngo Anita, ndagushimiye kuko wanyigishije, kandi nari nzi ko nkijijwe, mugana sanze nakijijwe. Ubundi uwo ni umutima uciye bugufi birenze, kandi Imana iwutangira umugisha. None rero tumere nk'abana bato. Ibyo Bibiliya ivuga tureke gukomanda no gukritika ukundi. Uvuga uti ndirekuye, nanjye ndagiye, sisubira inyuma, sisubira inyuma. Ati nari ndi mu bisayangana, Yesu arambwira ngo vayo, sico nagutoreye. Bisangana niki? Ni kurya utitangira itama, ni kunywa utitangira itama. Ntukibagire itegeko rya mushobora byose. Iby'isi byari byantwaye, narindi mu bisayangana. Mwaza ndi kwambara neza, ariko ibyo mwarabigenewe.
Yesu ati vayo, sico nagutoreye. Yesu Kristo aramamagaye, ati ngwino ndakwitumire. Nanje nagiye sisubira inyuma, sisubira inyuma. Voilà, wino murongore kw'abana b'Imana tubyaza umusaruro w'Imana yatugize ko baco. Mu izina rya Yesu Kristo duhigwe, mu izina rya Yesu Kristo dutabagwe, mu izina rya Yesu Kristo tunezereze, mu izina rya Yesu Kristo duteturugwe, mu izina rya Yesu Kristo duhabwe umugisha uri hejuru y'indi migisha y'ubwoko bwose. Wa mugisha utuma Imana ikwiyereka mu byo urimo byose, mu byo ubayemo byose, itaguhanira kuguhasha, ahubwo ikwiyegereza kuko ibigukeneye mu gihe cyawe cy'ukubaho. Uwo ni wo mugisha ubwoko bw'Imana tugendana. Mwarahezagiwe, ikirere ciza ku buzima bwa twebwe twese. Amina. Kanda gukunda cha ego kakanda gukunda cyane gukore sinoro nkuko ndabivuga. Kuna ndakubwire mukama, kanda gukunda cha ego kakanda gukunda cyane. Kuna ndakubwire mukama akashala, kunda ndabivuge ko ndagukunda cyane kose, ndagukunda cyane mukama Yesu Kristo. Reka ndabivuge ko ndagukunda cyane kose. Mari tumugisha twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen.